star. Abajanywe n'abije twabakira batakigwire ensharo ya Rwempasha Kizinga Major General Apollo Kasita Gowa orumukuru w'ubutuzi bw'abantu bari kwije mu Uganda hamwe n'abanyayuganda bari kuzaheru akwatanise na SCP Linda Nkuranga na warukoro mugano gumwe ahabwihangari ya Rwanda babandize kutomukona ha reporter mebinte byembaje zombi zikirizineho mu rukiko orumazire biro bibira ha Las Vegas Hotel mu Rembo Mbarara nabwa nyuma aba babitire menkito baza kwigura enshareji erukushanga mu district ya Ntungamo hamwe na district ya Nyagatare mu ihangeri ya Rwanda kandi bashabira baturo koresa Omwatano gemerumero kubatungura kubanga tubadde tuwulira nti oluusi abantu bagezako kuyita mu bitundu ebitaliimu ebitali gazetted ekituleetera obuzibu kubanga olwaleero tulwanyisa ekintu kye bayita trafficking ndoza mukiwulira abantu abatambuza abantu bafe ne bagenda ne wabajjako ebyamaguzi oluusi abala batambuza amalagala amachamu abala tubayita ba terrorists abo bananfuusi abaagala okwonoona okutegeragana kwaffe n'ebintu ebibi byonna awo bebagezaako kuyita mu bitundu ebitaliimu ekitundu kya government. So we are here to, as he mentioned, to visit you and also tell you that the border is officially opened. We don't want to see anybody use the porous borders so that we avoid the issues he's been mentioning. Aba babiri bashendekerezibwa bakuru okurugoma mu bitongore byo kujunanoza ubwahanshonga zo butuze no kutambura kw'abantu hansharo okurugoma mahanga gombi otiroho nabebembezo kurugoma districts zombe ziri kubagana hanshareji boda neza kutuyamba umukucendeza aha issue ya magendo abantu abinjoye bazaha borders ezindi bakusimagoringa abo kutafuna arigo border aho kurabera so nimpamyo bagitekaho tiza kutuyamba nebyo nebitwagamba twagere ibyirwaro rebuka maternity yagamba twaza kubita mu murro yirwaro rigereki nangwa na nekindi tinko ndabo kubachore aha wito na hache twaza kutayo niraka naho hashemerera kuba hanguka kuri abaturo ku rw'amahanga gombi batugambira ko kucingwa ku Omwatano gukubire no kubatiganisa kandi abantu bijo umuringo gwo kweshereka gugumana bafumara kunka bode igurirwa hatiya kandi sanora abantu bijo muteka kandi tutwanso mubundi Uganda nta kibazo kugenda uragenda wisanga neza ukagaruka amahoro mu Rwanda naho nta kibazo bagenda neza ukagaruka amahoro Omwatano gwegisara handijo ero mu cyanaka Katuna hamwe na Mirama Kajutumba zone zigwirwa mwakogu ahabo kutambura kw'abantu n'imishuburo yabo inda Aidan Bataringaya.